Радович, капитенот на Еврофарм Пелистер, прв трофеј како капитен. Може би не беше очекуваното финале, но сепак трофеј каков начин и да е освоен. Jeste, mi smo ga muški osvojili, borili smo se, evo na kraj smo imali malo sreće, ali smo ga zaslužili i stvarno mislim da je ovo odlična uvertira pred početak sezone. Polako sklapamo kockice, možemo još da napredujemo, ali sam zadovoljan kako smo se borili i time što smo pokazali na ovom turniru, s obzirom da smo kratak period zajedno u ovome sastavu, tako da jedna odlična uvertira i mislim da Bitolj ima čemu da se raduje kad vidi ovakvu jednu ekipu. Ако треба да направиш некоја комплетна анализа на настапот на Еврофарм Пелистер на овој турнир? Pa nama je ovaj turnir prvenstveno bio da bi se što bolje uigrali za ovo što nas očekuje za od kad sezona počne i mislim da smo napravili dobre pripreme, bilo je teško, naporno se radilo, treniramo se i po 4 puta dnevno i onda je došao ovaj malo turnirski način takmičenja, što znači svaki dan utakmica. Bili smo malo umorni, ali smo stisnuli zube i borili se, ostali smo zajedno i mislim da možemo još da napredujemo, što je dosta bitno, ali sam zadovoljan kako izgledamo u ovom dijelu sezone. Čeka Meškov Brest. Jeste, sad nam ostaje da se pripremimo za to najbolje što možemo, brzo dolazi ta utakmica, da se odmorimo malo od turnira i da se najbolje što možemo pripremimo i očekuje ih žestoka atmosfera u Bitolju, to sam siguran, mislim da će nam publika biti od velike pomoći i mislim da ćemo mi uzvratiti na pravi način, mislim da očekujemo jednu lavovsku borbu s naše strane, a onda ćemo vidjeti. Hvala vam.